May tambahkan ang matay ni score ng TV ni number 1, number 3 kedua ng tuwing Stella Sebastian yang nomor sa ultimo ng TV ni number 1 dan 5 Senativo ng TV ni Nati.
gol.7分钟啊，这个我给写。
Nabalibuto na sa salong mata-mata nanti, mata-mata to score. 5 ang tim Nadi, nagbabatid ka po ang semua lagi ang mga.
to win number tim kedua Merdani Gor. Begitu dulu kita lagi nomor rasa taitu mata timero nanti tim kedua nanti tim kedua entah mana begitu. Sa telebu kau mana gitu sa buat ternamai dalam penonton itu pun. Dah boleh begitu. Reapi ulu nesau. Begitu dulu me noto nabaliwa abek labena dahulu. Wana bosaliu namatin narwa. Ena tiri kedua namarti dengan dua nonton seliru.
Domando da vossa solevu da valegu. Ve kimnina dari tokoni kirima metacia babinaka. Saoti nacia matagango karodia. Lagotia. Vamatenia. Saoti. Nakaruwa.
Kita remai na terlebih tekuni tarik na ino dulu etiko na lomderara bola tertentu na referees siapa na photo officials guna yata na hada na nangito ya bakal dicumbo tomboka sarcuna na itamo nakilisor wilaw basa na bulu na dulu yang 5 na dito wadal sebuah skipa kembali balik kita kata na was na 2 ke 5 itu boleh na feature na bilin me dovanga taki kena tambah gichigo na sutsota sinabi na kaniko ni dawudi na gito ira na coach ira na referees ira na sarabata na gito meron ka sarili tibo, nakianang tuloy tibo, sinabutan ko. Na berita bango may na satellite na ilaki kinaraw makasar. Kaya palambale, kaya nilito ko ni kuha na butako. Radio Tamaki o magandang natala ay naman na lulido.
Cavaleiro. Dinani visim tu Manila na pwede. Iyan na dinani may visim tu na pwede. Yang dan makalaw ni da Saraba. Na rin dito na multa ka na magtimirua. Magtiminandi ka na magtiminarua. And sinabi na ganikuha. Kaya nanda di bito ko ni Dio talaman nanda voce solevo. Pero naman nila dito rin na ka kontolo senswa. And Saraba and sinabi na ganikuha. Nasa mga kalima na magtimi ni Nandroa. Kaya sa mga katulu na magtimi